Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Kakutumba Suraksha Parishad kebalakot berwer padba yiki padrung ngaj Hindu banit penlong ke jingduai hakram mau jembun kebadan hakashnong mau senram is khasi hasa strike hakar pundro truk rempang aradara pausan kelapulom namar bakador bashnong mau senram kamshim lasya satya ban penlong ke jingle nyam de lasya tamun julit jingo ikakrem ban penlong ke jingduai ke bajar-jar. Assistant Rang Machnong Jogashnong mau senram ubah hiambor age rapsang habe keren bu unang lum kubo jong kabati CTV ulong bakashnong hingga yengs campaign hakmat President jongge KSP Usatya Ranjan Bora yang belada banyak keren hak jingalang kebelalong bak Deputy Commissioner jongge East Khasi Hills District Dangshan ubah rapsang mulai thu bagi bor pulit bagi magistrate ru lawan poi syaka keren mau jembun ban pet ngor yok kemi kenu ke jing penthot hak syong sok syong san dia mengilau yo jing tip ba ini ki KSP Kibut banwan biang seni siapa mau jemput di nilai syong kerki ya ketika State Committee jongi menenjan miet hadir bangi UI ya ketuka notice ke jongki ke public city ke jongki ke bagi aware ya ke babun ke ringet jongki bagi nyawan seni siapa mau jemput mentah kesni nak mentah ke jing lek niam ke jongki bat UI hak ketuka notice ke longba kinyo ba kilayo bantong ketuka nak ketu na po mahagom na po UP kinwan ban the hau niu mau jumbun hang ni po mosra hang ni po kram mau jumbun tinah dian bangilayo I ya kate ke jing tumu ti ngila suthu bet bakani kadai bet kata ke jing le diam ke jongki ke bomot bakin le ya kita ki religious activities jongki jing le diam ke jing le rukom ke jongki ti khandiat ha ke jing sisa nadu ka laitrik jong January jong matau snem hadian begini ki KSP kilawan hasullah da ke jingkhot juga DC ha ketika jing ya kenduk lang ngila yo bade kenduk lang bat ngi na kaleng kesnong bagi ki KSP hapok ka office jong DC ka jing ya keren hang tu kala long da ka basai kedar bet ba kasnong musram kanum ailat ha ka bede bat kanu kono ka jing le niam le rukam hang te pok ka mo jumbon tak kebengi yang bet ya kata kejuhi kanong rem bakani ka kramo jembon kadai ka tourist spot pimla banle kinu ki jinglen yam le rukam ki jongpi bat ngila pensai kedar hang tu bahang ni pok kramo jembon jongi na kaleng gesnong ngi welcome lutte ya baro mo pinwan tang bawan as tourist bat boat ru ya kita ki SOP ki bangi na kaleng gesnong ngila bu mo di banong ya kata ke jinglen yam ti ngi khang kiwan na kanu ka kenhun jong ke jinget wan tang kata ka bangi khang bagi pinle ikinu nu gile niam le kom ngimsha te ke jing sisa hang te ha bagi mi nang te ki minutes jong ke te ke jinge kendu lang hapo idisi ro kilong ki basai ke darah hang ta bat ki ru kilayo kopi na geleng jong ki KSP mu ba phila banwan ha kanu nu kapo te henrei ngiyo I ba kam simlong kumta ko bangi le keren hang te hapo DC office hadian bangi UI ketuka notice ke bagi invite ya kitu kirungai joki na keleng sodong badi banwan mantak asngi akun rutrek dang UI banwan ban theum ban persum persle itu mau jembon hang tu kata kala day bed a part of ritual ke joki te kala dikadi ke jing pen khen ya kitu ki SOP te komtang ngila phone si EDC ru ba ni pentip sai namar ngi suthu ban na kaleng jong ke district administration ru kila pen kre yo kami ke jing kulma bat ngilayo bani keren ru badi SP bab Sarvivek ngilayo bani keren badi OC in charge jongga Mosram police station bat ngiru ngilaya thu kita ki berkhot bana kaleng snong nginum ailat te ha ka bakut ngi so shngan bana kaleng jongi DC iong bala ki wan hang turu ki devan avoid bet ya kita ki SOP strictly ya kita ki avoid SOP kumta kala panlong yingi bana kaleng jongga snong ru ngilami mentakasngi hang ni hapo kramo jumbon ba ngin parking hak bede berkata na kaliang jongki kila kerpat jur na kaliang jongki ki KSP dong bau ni Rajan Bora presiden ba tosha se bangin the e kata ka tingil akran sai ngong ba ka tu kasngi ngila ong ba bakini ki sign
kidei ki sign jong ke jing len yam le rukam is a part of ritual. Beli mira kwa ban yakren se kaju mo kalau long bapen jaringi ke snong ro na ka pos ka por ban yakren ke ni kakam kaju se kaju ti om bit ba menchuhun ban chuan menchu authority prayer jong me ha kata ka rukam ke bajar batang kata ngin sya bad hadin ke jing penbor jong u kanu kono sin ru ngim sya bad ha bakhado ula shuhun kum ta ong yu please cooperate ban ngi ke snong dan mi kwa ya ke jing ba wan ha kanu ko por cooperate ban ngi bad ha bakhado kilhapan pendam kumta kilhapan kongo ya kata ka bayu ti kilalit phai no da ka basuk kalyang jongi baham dien balami kum kini kijing ja ngila khamlong pej perman ba mo ngin hablong aware ba ya kani kapenlong je ki bakinwan ro ngimtip ya ki ikadaw wat habakila sai hakati ka biting bangila ekran ngila pensai ya ki ya kata kanong rem jo kasnong ro habakiwan imat kumta kin kumaki khro banete so bahasa bangin shu the ya kata ka ke bagi wanra na du na UP lengba ketuka mahgum festival ke jongki ketuka religious program ke jongki ke bahe ba imat kalong tangku machu test yangi ladangi ngidang long jam kemut kila ban le kata anrena kalian kasnong ila sutu ba haga jinge dai batki ladangi sha hai ni bentai barit khendiat ro kanikan senang beteng nang beteng hadian habut menta kila menon chispa hadian kila banwan 10,000 10,000 thì HBD berkata ya kata ka jing temu ke joki baligi wan sigiwan tingi su sngo thu kum ta hi kan ndai kin tele kendo menta bade na kaliang ke jongi bangim sim island thì nganget ba kinum persangsu hi kan bandang wan siwan kum ni kalong ke jing pendik yang ke snong tu ada kata-kata mentali ke dikasngi yo mosen ram ilhaban i lut bat dukan lahab i lut ki yogi hat bro khoj upaj ba jo kesnong lewat mene upload kini kalum ke them bro khoj mene don ta tang ko wingi smotunan bana kaliang jung upaj ba sum penmi kano nag jing kluma la ai ke jing shania teli hangi ki nong elam jo kesnong bangin le e ke badan kam rengkat ke jing dan lang jo ki polis rengkat i magistrate